twongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda Paul Rusesabagina yakatiwe igihano cyo gufunga imyaka 25 nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo n'iterabwoba, ariko ko dahamwa n'icyaha kiremwa ry'umutwe w'ingabo bitemewe. Uhanishije Rusesabagina Paul igifungo cy'imyaka 25. Antoine Muhima umucamanza. Amahanga aravuga iki ku mikirize y'urubanza rwa Paul Rusesabagina? Murumva icyo leta zunze ubumwe za Amerika n'Ububiligi bubitekerezaho, ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu. Yes, well, we believe that the court's verdict today was a travesty and quite honestly a complete miscarriage of justice. Turakeka ko imyanzuro y'urukiko uyu munsi mu rubanza rwa Paul Rusesabagina yari yo kumurenganya. Katrina Lantos Sweat, umuyobozi wa Lantos Foundation. Ruhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwategure kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Aloyize, miriweho? Miriwe Veniste. Amakuru muri Afrika, abasirikare bashika kuri 15 hamwe n'abasivile batari bake barasize ubuzima mu bitero bibiri byabereye mu bice byo mu burengero bwa Kamerune bivugwamwo ururimi rw'icyongereza. Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwabitangaje ejo ku munsi wa mbere. Ubwo bushikiranganje bwavuze ko abakora iterabwoba bitwaje ibigwanisho biremereye bateze umutego imodokari zarimwo abasirikare b'iseruka rukambye Ibamesinge ni mu ntara ya Buraruko bushira uburengero ku itariki ya 16 z'ukwezi kw'icenda. Akarere k'uburengero bwa Kamerune kamaze imyaka 4 mu ntambara yatangujwe n'abasaba kwigenga nk'abavuga ururimi rw'icyongereza bakitandukanya n'abavuga igifaransa bagize umuce munini w'abanyagihugu. Abantu barenga 3,500 baramaze kwicwa muri izo ntambara, abandi barenga 700 barangaye bata ingo zabo. Amashirahamwe aranira agateka ka muntu avuga ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'impande zibiri, uruhande rw'abaharanira kwiyonkora hamwe n'abajejwe umutekano. Ubushikiranganje bw'ubutungane bwa Leta z'Ubumwe za Amerika buvuga ko buzokoresha amafaranga yavuye mu matungo yafashwe ya Teodoro Ngwema Obiang Mange yahoze ari cegera ca perezida muri Guinée Equatoriale. Ubwo bushikiranganje bwavuze ko ubwo butunzi yabukuye mu biturire hamwe n'ubunyonyezi. Amafaranga ashika miliyoni 19,250 by'amadolari azorungikwa mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kugura incanco za COVID-19 zizorungikwa muri Guinée Equatoriale. Ayandi arenga miliyoni 6 z'amadolari azoriha imiti n'ibikoresho byo kwa muganga bizorungikwa gufasha mu mavuriro muri ico gihugu nyene. Mu itangazo ryashizwe ahabona, ubushikiranganje bw'ubutungane bwa Amerika bwavuze ko Obiang yakoresheje igihagararo ciwe nk'umushikiranganje w'uburimyi n'amashamba mu 2011 yihagiye amamiliyoni y'amadolari yakuye mu biturire mu guca kubiri n'amategeko ya Amerika n'aya Guinée Equatoriale. Obiang sanzwe yaraciriwe urubanza mu Bufaransa kukuba yaraguze ibintu by'agaciro byavuye mu mafaranga ataciye mu mategeko. Yaciriwe gufunga imyaka 3 n'ihadabu y'imiliyoni 35 z'amadolari. Guinée Equatoriale ni igihugu gitunze ibitoro, ariko abanyagihugu bacu nka bose 1,400,000 babayeho mu bukene. Tukivuga muri Amerika, Leta z'Ubumwe za Amerika yatangaje ku munsi wa mbere ko yakuyeho ingingo yari yarafashe yerekeye kubuza ingenzi kwinjira muri Leta z'Ubumwe za Amerika n'indege kubera COVID-19. Amerika ivuga ko kuva mu kwezi kw'icumi abacandazwe doze zose zisabwa kandi bagapimwa bazosubira kugururirwa kwinjira ku butaka bwa Amerika n'indege. Igihe iyi ngingo yafatwa, imiryango, abavukanyi hamwe n'abafata indege z'ubucuruzi ku isi baratandukanijwe amezi atari make iki kiza kimaze ciha inkumbi. Jeffrey Zients akurikirana ibya COVID-19 ku ruhande rwa Perezida Joe Biden yabwiye amenyeshamakuru ko iyi ngingo izoja mu ngiro mu kwezi kw'icumi. Ku gutezurira ingenzi kuri iyi ngingo yafashwe na Donald Trump haraheze amezi 18 kwerekanye igikorwa gihambaye
gifashwe na perezida Joe Biden n'inyishu ku banyaburaya bahora bidogera iyi ngingo, ariko ntibiramenyekana ko iyi ngingo yerekeye abatewe incanco zemewe na Leta Zunze za Amerika canke izindi nk'izakorewe mu Bushinwa canke mu Burusiya. Urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni 90 migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kuva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri eshatu @radio.com na ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresi yacu ni radio yacu. Mu Rwanda aho urukiko rukuru buranisha ibyaha byambukiranya imipaka n'ibyaha by'iterabwoba kuri uyu wa mbere rwakatiye Paul Rusesabagina igihano cyo gufunga imyaka 25 nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo n'iterabwoba. Urubanza rwasomwe Paul Rusesabagina yararwikuyemo ashinja ubutabera kubugama. N'inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Sumutakaboyi. Amasaha agera kuri 7 y'umucamanza yamaze asoma urubanza ruregwamo Rusesabagina Paul, Nsabimana Kalisi Sankara na bagenzi babo 19. Umucamanza yagiye asomera buri wese mu baregwa ibyaha yarezwe n'ibimuhama. Kuri Rusesabagina uregwa ibyaha 9, hari bimwe urukiko rwamuhamije, hari n'ibyaha bitamuhamye birimo icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo utemewe. Maze umucamanza Muhima Antoine asobanura ibihano ahawe. Rwemeje ko Rusesabagina Paul ahamwa n'icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba n'icyo gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba, ariko ko adahamwa n'icyaha cy'iremwa ry'umutwe w'ingabo bitemewe. Ruhanishije Rusesabagina Paul igifungo cy'imyaka 25. Rusesabagina yari yasabiwe n'ubushinjacyaha igifungo cya burundu, nyamara asomerwa humvikanye ibihano bito ugeranije n'ibyo yari yasabiwe. Umucamanza Mukamurenzi Beatrice arasobanura impamvu yo kugabanyirizwa ibihano. Urukiko rurebye imikorere y'ibyaha bihama Rusesabagina Paul, rukareba n'uburyo abazwa mu iperereza ndetse anaburana ibirebana n'ifungurwa ry'agateganyo, hari ibyo yemeye agasobanura uburyo byakozwe, akabisabira imbabazi, nuko ari ubwa mbere akurikiranweho ibyaha mu nkiko, akwiye kugabanyirizwa ibihano, agahanishwa igifungo cy'imyaka 25 hashingiwe ku biteganywa n'ingingo ya 60 y'itegeko yerekeye ibyaha n'ibihano muri rusange, irebana no kugabanya ibihano mu gihe hari impamvu nyoroshyacyaha. Usanga nubwo urukiko rwashoboraga kujya munsi y'igifungo cy'imyaka 25 nk'uko byasobanuwe, kuba Rusesabagina Paul ataritabiriye iburanisha kugira ngo urukiko rumenye niba akomeje kwemera ibyaha aregwa, rutajya munsi y'icyo gihano. Umucamanza asomera Sankara ibyaha bimuhama yavuze ko urukiko rwasanze hamwe n'icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba. Urukiko rwanzura ko Nsabimana Kalisi Sankara akatirwa imyaka 20 kubera impamvu nyoroshyacyaha. Urukiko rwasobanuye ko Sankara yafashije ubutabera ubwo yiregaga akemera ibyaha agasobanura n'uko byagenze, ariyo mpamvu yagabanyirijwe ibihano. Muri uru rubanza ariko harimo abahawe ibihano bito barimo Ndagijimana Jean Chrétien, umuhungu wa General Wilson Irategeka wayoboraga FRN. Uyu musore yakomeje kumvikanisha ko yajyanwe mu gisirikare ku ngufu za se. Urukiko rwamuhanishije igifungo cya imyaka 3. Naho umugore umwe rukumbi uri muri iyi dosiye Angelina Mukandutiye, we yaregwaga gushishikariza abagore n'abakobwa bari kumwe mu mashyamba ya Kongo kwinjira mu gisirikare cya FRN. We yahamijwe gufunga imyaka 5. Ibintu byanejeje umwunganizi we watangarije Ijwi ry'Amerika ko yishimiye imikirize y'uru rubanza. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha ariko mu ijwi ry'umuvugizi wabwo Faustin Nkusi yatangaje ko atanyuzwe n'imyanzuro y'urukiko. Icyambere twemera tukanubaha ibyemezo by'inkiko, ariko ngira ngo ibyo twabonye byavuzwe tutishimiye bijyanye n'ibihano kuri bose tuzabireba. Harabaha imyaka 25, 20, imyaka 5, ariko tukumva za motivation nazo hari ibyo tugomba kureba. Turabanza tubona icyemezo cy'urukiko cyanditse neza. Ngira ngo abonye umwanya cyamaze ntibakiduhaye, tuzafata umwanya tugisome neza turebe impamvu bashingiyeho bafata icyo cyemezo cyo ku bihano bimwe na bimwe bijyanye bitangwa biteje twasabye. Aho twasabye imyaka 20 bakavuga imyaka 5, 25 gahajya 20, igifungo cya burundu gahajya imyaka 25. So nyabyo tuzabireba, ariko rero niba mwakurikiye neza ngira ngo mwabonye ko hari abaregwa ibyaha birenze 10, 14, 9 bitwa Sankara yaregwa ibyaha 14 cyangwa n'ibyaha 4.
Rusesabagina yaregwaga ibyaha 9 yahamwe n'ibyaha 2 Herman yavuga 2 yaregwaga kimwe ariko n'abandi bavuga 6 usanga bahamwe n'icyaha kimwe 2 ariko ibyo byose nyambo tuzafata umwanya twicare dusome tureba niba twajurira niba ngombwa tuzajurira kandi bari uburenganzira bwacu butewe n'amategeko. Muri uru rubanza abantu basaga 80 baregeye indishyi urukiko rukaba rwanzuye ko hari bamwe bazihabwa gusa bagiye bagenerwa umubare w'amafaranga make ugereranije nayo bari basabye abandi babura indishyi kuko umucamanza yavuze ko batagaragaje ibyangombwa byuzuye. Vincent Nsengiyumva wari uhagarariye abaregera indishyi yagaragaje ko hari ibitabanogeye. Ku ruhande rw'abaregera indishyi nk'uko naregeraga indishyi na bagenzi banjye, ku ruhande rumwe hari byadushimishije kuko baregwaga muri rusange babashije gusabwa gufatanya kwishyura indishyi, ariko nanone hari ibindi bitadushimishije kuko hari ibimenyetso bimwe byagiye bitangwa ndetse hari na bimwe twagaragaje mu byangijwe tudashobora kubonera ibimenyetso urukiko rutabashije guha agaciro. Abaregwa bose bazafatanya kwishyura indishyi z'akababaro usibye abasirikare 2 bari bafite ipeti rya generali nibo urukiko rwanzuye ko nta ndishyi bazasabwa. Urukiko rwavuze ko batasabwa indishyi kuko nta ruhare bagize mu bitero byasahuye aba baturage ndetse ko batigeze bagera mu Rwanda. Urukiko rwavuze ko abashaka kujurira bafite iminsi 30. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Leta zunze ubumwe za Amerika yasohoye itangazo rinenga zimwe mu ntege zagaragaye mu rubanza rwa Paul Rusesabagina. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika rirasaba u Rwanda kugerageza kuzishyira ku ruhande haba muri uru rubanza no mu zindi zizaba. Thomas Kamirindi. Ibi bikubiye mu itangazo ry'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta zunze ubumwe za Amerika Ned Price yashyize ku karubanda urubanza rwa Rusesabagina rukimara gusomwa. Aragira ati amakuru yuko habuze umucyo muri uru rubanza ateye kwibaza ku kuri kw'igihano yakatiwe. Ati ntitwahwemye kumvikanisha ko amategeko arengera Rusesabagina agomba kubahirizwa. Ntitwahwemye kugaragaza impungenge zacu ko bidakorwa dukurikije ibyo u Rwanda rwiyemeje mu rwego mpuzamahanga. Dufite impungenge kubera ko Rusesabagina yangiwe abavoka be rugikubita n'ibanga rigendana nabo, yangiwe uburenganzira bwo kubona inyandiko zikomeye zo muri dosiye ye. Muri iri tangazo umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta zunze ubumwe za Amerika arakomeza ati dusabye dukomeje guverinoma y'u Rwanda gusuzuma neza ibi byose kugira ngo bitazasubira ukundi. Urakoze Thomas Kamirindi. Ikindi gihugu cyagaragaje ko kitishimiye imikirize y'urubanza rwa Paul Rusesabagina n'Ububiligi asanzwe abereye umuturage. Mu itangazo Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sophie Wilmes nawe yagaragaje ko batewe impungenge n'uburyo urubanza rwa Rusesabagina rwaburanishijwe n'ubwo Ububiligi bwakomeje kugaragariza u Rwanda impungenge bwari bufite. Minisitiri Wilmes akavuga ko urwo rubanza butabaye mu mucyo cyane cyane ko ngo uburenganzira bwa Rusesabagina bwo kugira abamwunganira butubahirijwe uko bikwiye. Akavuga ko ibyo n'ibindi byirengagijwe birimo ko umuntu wese ari umwere imbere y'amategeko mbere y'uko urukiko rumukatira, bigaragaza ko urwo rubanza butabaye mu mucyo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yihise ishyira ahagaragara itangazo rivuga ko ibyatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Sophie Wilmes bigaragaza ugusuzugura inzego z'ubutabera z'u Rwanda bitahwemye kugaragara nubwo zimwe mu nzego z'Ububiligi zagize uruhare mu gutanga amakuru n'ibimenyetso muri urwo rubanza. Iryo tangazo rikomeza rivuga ko abagizweho ingaruka n'ibitero bya FLN nabo bakeneye ubutabera nk'uko Rusesabagina na bagenzi be bari babukeneye. Iryo tangazo risoza rivuga ko inama yari iteganijwe ku rwego rw'abaminisitiri yari kuzabera i New York ahateraniye inama rusange y'umuryango w'abibumbye itakibaye. Washington, Ijwi ry'Amerika. Umuryango Lantos Foundation uharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ubutabera wahaye igihembo Paul Rusesabagina mu mwaka wa 2011 kubera uruhare rwe mu kurokora abari bahungiye muri Hotel de Mille Collines mu mwaka wa 1994. Lantos Foundation rero nayo yagaragaje ko Rusesabagina atahawe ubutabera busheshuye. Mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe yavuganye n'umuyobozi
umuyobozi wayo Katrina Lantos. Yes, well, we believe that the court's verdict today was a travesty and quite honestly a complete miscarriage of justice. turakeka ko imyanzuro y'urukiko uyu munsi mu rubanza rwa Paul Rusesabagina yari yo kumurenganya, kandi mu by'ukuri ntabwo ubutabera bwubahirijwe. Paul Rusesabagina ntabwo yigeze abona ikintu cy'ubutabera mu Rwanda. Rero imyanzuro y'urubanza rwa Rusesabagina turayibona nk'ibintu bibabaje cyane, ariko nta nubwo byatunguranye, kuko tuzi neza ko umuntu wese unenze Paul Kagame ahura n'ingorane, aterwa ubwoba, agafungwa, agahimbirwa ibyaha, kandi hari n'abo birangira bapfiriye muri gereza hanze y'imipaka y'u Rwanda. Ibi byose rero biriyongera ku rubanza rw'uyu munsi rwa Paul Rusesabagina. Paul Rusesabagina ntabwo yari mu rukiko ubwo rwasomaga imyanzuro yarwo ku byaha ashinjwa. Niki utekereza ko gikwiye gukorwa nyuma y'uko yakunze kumvikana avuga ko nta butabera azabona? Well, I think what needs to be done, and this is where I am quite critical of the United States government, the Belgian government, and other countries in general. My country, the United States, gukorwa ari naho nahera nenga leta y'Amerika n'igihugu cy'Ububiligi n'ibindi bihugu muri rusange. Igihugu cyanjye cy'Amerika gikeneye guhaguruka kikagira ikintu kizima gikwiye gukora ku muntu w'intwari ku rwego mpuzamahanga. Leta y'Amerika ikwiye gusaba ko Paul Rusesabagina arekurwa mu buryo bweruye, igakoresha imbaraga zose ifite ishimangira ko leta y'u Rwanda ikora ibikwiye ikarekura Paul Rusesabagina. Bashobora kubikora binyuze mu nzira zitandukanye zirimo n'ubutabazi. Rusesabagina afite imyaka 66 kandi ni umuntu ufite indwara nyinshi abana nazo. Bashobora kubikora mu nzira iyo ari yo yose, ariko ni ibintu by'ingenzi cyane ko Paul Rusesabagina arekurwa. Hariho abantu bake cyane bagize ubutwari bwo guhagarara bakarengera abantu b'inzirakarengane bo bwoko bw'Abatutsi bapfaga hamwe n'Abahutu baguye muri ariya mahano ndengakamere yabaye muri kiriya gihugu. Paul Rusesabagina ni umwe muri abo bantu bake bahagurutse bakarengera abo bantu, ariko nubwo yabikoze yabikoreye mu gihugu aho umuntu adashobora kunenga ibitagenda. Ariyo mpamvu na Paul Rusesabagina ari hariya. Araho uvuze ko ari intwari mu gihe leta y'u Rwanda yo imufata nk'umuntu ukora ibikorwa by'iterabwoba. Ibyo bintu bibiri ubihuza gute? Well, because the government of Rwanda has made accusations which they have no evidence for and which are false. Kubera ko leta y'u Rwanda yashyizeho ibirego idafite ibimenyetso kandi by'ibinyoma. Icyo barenganyiriza Paul Rusesabagina rero ni uko yanenze ubutegetsi bwa Perezida Kagame. Ikindi cyabateye uburakari ni uko Paul Rusesabagina azwi ku isi yose bitewe n'ubutwari yagize muri Jenoside. Afite ahantu ho kuvugira, aribyo byatumye Perezida Kagame agerageza gucecekesha, gutera ubwoba no gufungura umugabo. So urgent from Kagame's perspective to try and silence and intimidate and imprison this man. Paul Rusesabagina yakatiwe igifungo cy'imyaka 25. Uratekereza ko kuba yarikuye mu rubanza atari yabaye intandaro yo gukatirwa igihano kiremereye mu gihe wenda iyo aza kuguma mu rubanza rukarangira akaba yasaba imbabazi byari kugabanyiriza ibihano? No, I don't think so. I think Paul Rusesabagina was making a very principled statement by his insistence on boycotting what was a complete ntabwo ariko mbitekereza. Ntekereza ahubwo ko ibyo Paul Rusesabagina yakoze ari byo byari bikwiye, ashingiye ku buryo yabonaga urubanza ruzagenda. Yabonaga ko amategeko atazubahirizwa kugira ngo abone ubutabera binyuze mu mucyo. Rero ukurikije ibyo warangiza ukagira kwizera ko uzahabwa ubutabera, byari kuba ari ikosa rikomeye. Thank you very much, Dr. Katrina Lantos, Perezida wa Fondasiyo ya Lantos. Ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Yes, I'm very happy. Ndishimye cyane, wakoze cyane kumpamagara no gukora kuri iyi nkuru ikomeye. Umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu wa Amnesty International nawo wasohoye itangazo uvuga ko unenga imikirize y'urubanza rwa Paul Rusesabagina. Haroyize Bigirimana. Amnesty International ivuga ko habaye kurenga ku mategeko akatari gake imbere y'isomwa ry'ingingo yafashwe n'ubucamanza yo gukatira Paul Rusesabagina atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda igifungo cy'imyaka 25. Amnesty ivuga ko yihweje isanga harabaye ukutubahiriza ibijyanye n'umuco kuri ico kibazo, harimo n'uburyo Rusesabagina yafashwe agatwarwa mu Rwanda hatisunzwe amategeko, ukunyuruzwa hamwe no gufungwa agishikanwa mu Rwanda. Sarah Jackson, icegera cy'umuyobozi wa Amnesty International mu ntara ya Afurika y'ubuseruko, ihembe rya Afurika hamwe n'ibiyaga binini, avuga ko uku gukora ibi byose bidaciye umuco bibwirizwa guhindurwa. Yavuze kandi ko abishwe n'abacitse ku icumu mu bitero byegekwa k'umuhari FLN ibyo Rusesabagina n'abandi bagirizwa kugiramo uruhara
nabo nyene bakwiye guhabwa ubutungane. Amnesty International iravuga kandi ibindi byarenzwe ko mu gukurikiza urubanza ruciye mu mucyo. Ibyo ngo ni nko kwima Rusesabagina uburenganzira bwo kwitiramwo umushingwamanza amuburanira. Harimo kandi nuko abategetsi b'ibohero bamwimye dosiye zirimwo ibyo yagirizwa, ko ibyo byari bihagije kugira ntafungwe atakiramwagira. mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umuryango wa Paul Rusesabagina nawo uvuga ko utahawe ubutabera bukwiye. Umuhungu we Roger Rusesabagina yabibwiye Kim Harris ishimwe. Igifungo ntabwo cyadutangaje, twari tukiteguye nk'uko tumaze igihe tubivuga. Urubanza rwaciwe kera, igifungo bagikase imyaka 15 cyangwa 20, nta cyadutangaje muri byo. Nk'umuryango hari ikintu mwumva mugiye gukora nyuma yaho? Turacyabitekereza, ni natwe ni byabaye kuba bikonfirme uyu munsi, ariko kandi nabyo dukeneye no kugira ngo tuvugane na papa natwe nawe twumve icyo abivugaho, kuko ntabwo yari ari hariya mu rukiko, yari muri gereza. Ubujyango buvuze kumugezaho nyine imyanzuro y'uyu munsi, noneho uko tuvugana nimwe mu cyumweru kwa gatanu ari bwamuha iminsi 5 yo gutelefona, bari tumara no kuvugana nawe, noneho tuzareba icyo nawe yumva yashaka ko numva ko nawe niwe nubwo ari hariya muri gereza, ariko ni urubanza rwe nagomba kugicara vuga mbere ko tugiye icyo tudeside. Mu kanya waruvuze ko urubanza rwaciwe kera, mu gihe uyu munsi ari bwo urukiko rwasomye imyanzuro yarwo, aho rwavuze ko rudashobora no kugabanya igihano cy'imyaka 25 rwamukatiye kuko yikuye mu rubanza ku buryo yashoboraga no kuba yahabwa igihano gito. Ibi ngibi urabivuga iki? Biriya ni ikinamico ya leta y'u Rwanda. Urabona ko abacamanza baramukatiye, bamusabye ko bamukatiye imyaka 74, niba nabyibuka neza. Urukiko rumukatiye 25 uyu munsi kugira ngo berekane ko hajeho igisa nk'ubutabera, ariko mu by'ukuri imyaka 25 muri gereza mu Rwanda ku muntu ufite uburwayi udashobora kugira access ku muganga w'imyaka 67 ntawe gitanira n'imyaka 74 cyangwa 200 cyangwa 1000. Nta kibira, nta kintu, ni ikinamico. Ntabwo nta muntu muri gereza y'u Rwanda uraba kujya 92 cyane ko ufite nazo by'uburwayi. Uratekereza ko umubyeyi wanyu Paul Rusesabagina aza kwakira icyemezo cy'urukiko gute? Nawe yarabiteguye, nta butabera n'undi yarategereje, ntabwo biri bumutunguye kuko iyo barivuga ati wenda nagiye mu rukiko ndaburana, kandi ko ari abacamanza bigenga bashobora mu butabera, nawe aba akanavuga ati reka ndebe ko noneho urubanza rutsinze. Ariko urubanza nyine udashobora no kuburana, ntabwo n'umuntu bitari umutungure, ariko arabizi ko natwe tuzakora ko dushoboye kugeza avuye hariya. Mwiteguye gukora iki? Nitumara kuganira nawe buriya nawe tuzareba ibyo tujya, ariko ntabwo tuzahagarara gukomeza kumuvuganira, haba hano muri media hano mu mahanga, haba mu mayama leta afasha u Rwanda. Ntabwo tuzahagarara kumuvuganira, kandi nabyo twizere ko bizagira akamaro. Niba numvise neza, ni ukuvuga ko mugomba kujuririra rero imyanzuro y'urukiko. Kwitegura cyangwa kutitegura byo, izo option zose ira option yo kujurira hari, kandi nabyo ariko byose bigomba kuba twaganiriye nawe, kandi urumva ko kuba tudashaka kumuvugira